So hello friends, welcome to my YouTube channel. Now jotono phai kamya phio tinin bo video tawo anke friends ang tinio ke nan boy ke helpful video to ye phai ha aboke ma friends chungjo to YouTubers no tinio YouTube channel open ke hanke income ni bo e khio anke friends chung YouTube ni dio income khening ke chung sio YouTube ni criteria to 1000 subscriber ake bini 4000 hours complete khene na hoye abo 4000 hours ke 1000 subscriber complete anke se chini YouTube channel dio monetize unke se chini YouTube channel for income phayo hye chungjo to sio arpo tinio bangma YouTubers especially chini tripura je local language be khe tongnai rao brani le channel phone asu grow ungya mahingke abo local language all audience chung capture kheme am pandawa इंके बाबा के वायरल फोन व्यूज फोन पायो इनकम फोन पायो इंके फ्रेंड्स इंके चोंबो जे तो स्टार्ट खे तोने रो इंके जे 1 year 2 year का ये तोने रो ब्रांग तो फोन चैनल मोनेटाइज उयन बो ये इनकम खेमया फ्रेंड्स चोंजो तो सियो YouTube दियो चों मोनेटाइज उयले इनकम खेमया हिए आरो मो फ्रेंड्स तिनियो के आंनां नो साइ खनारे चिनि YouTube चैनल मोनेटाइज उया मानी ब्रेके इनकम खेवना बो टॉपिक नो आं तिनियो नां बाके शेयर खेनाय इंके फ्रेंड्स नां तावना दि YouTube चैनल तोंखे कोक्रोय इंके चैनल मोनेटाइज उया फोनो चों इनकम ले खेमायो इंके चैनल मोनेटाइज उया माने ब्रेके इनकम खेवनाय आबनो सां तिनियो नां नो साइ खनारिनाय नां वीडियो नो सा हांजर नाय तुंदी इनके जे चैनल ताफाय तने चैनल सब्सक्राइब किए तिंदिक माहिके बडनि के हेल्पफुल वीडियोस आं अपलोड खाके नां जो तंलेस कां माय सनमो पांदो फैदिं के फ्रेंड्स आबो नाइले नेगेना ब्रेकेन मा लामा चों आबो YouTube मोनेटाइज खेयामन प इनकम खेफिमाय इंदिके चों वीडियो खबाय थांलायना संगे फ्रेंड्स आं तो नांनो साइ खनारिनाय चिनि YouTube चैनल मोनेटाइजेशन खेयामानि ब्रेके इनकम खेमाय इनके नां जो तफनो YouTube चैनल तमबा नां फनो इनकम खेनिबो एनो फायो आरपो चों सब्सक्राइबर व्यूज फायामबो या चों चिनि चैनल नो मोनेटाइज खेलामिया आबो YouTube नि जे क्राइटेरिया दियोमो 4000 hours इंके 1000 subscriber complete खेनमा अब फसे चों माइनि राव आरो बो ये चों YouTube channel di income खेमया monetization उया खे इंके चों जतनो सियो क्राइटेरिया फुलफिल उया खे YouTube दियो चों monetize खेमया आरो बो ये चों YouTube दियो income खेमया इंके फ्रेंड्स चों आरफो आं तिनियो नांनो आबो लामा साइ खनादिनाय YouTube channel monetization खेमनि चों ब्रेके income खेवनाय आबोनो सां तिनियो नांनो साइ खनादिनाय नानि YouTube channel 100 200 300 बनि के views फाय हांके आं नांनो आबो लामा काहाम के साइ खनादिनाय ब्रेके चों income खेवनाय monetization उया मानि इंके तवा आं नांनो फुनाय इंके फ्रेंड्स चों आबो लामाले ब्रेके हिमोके आबो के mobile application नो promote खेयो फ्रेंड्स चों नां जो तनो नोखना YouTube बांगमा YouTuber रावबो टेक चैनल YouTuber राव बो एप्लीकेशन रिव्यू खेने रब्रां मोबाइल एप्लीकेशन रिव्यू खेये लिंक नि थ्रू जे एप्लीकेशन डाउनलोड खेये रेफर एंड अर्न नि कमिशन माइमा आबो बेसेब्रां साहानि 500 1000 पर डे वो इनकम फायो इनके YouTube चैनल मोनेटाइज उया फो चों आबो दिनके साहानि 500 to 1000 आराम से इनकम खेमायो इनके आं ताव नांनो आबो फुनाय आबो एप्लीकेशन लेतमा डिफरेंस चों आबो एप्लीकेशन के ग्रो एप्लीकेशन डिफरेंस चों ग्रो एप्लीकेशन मा ग्रो एप्लीकेशन के क्या ब्रोकरेज ब्रोकर एप्लीकेशन से बो ब्रोकरेज एप्लीकेशन आरो के बाबो ग्रो एप्लीकेशन दिन नो स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट खेमायो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट खेमायो इनके ट्रेडिंग बो खेमायो डिफरेंस चों नो बैंक निफ्टी निफ्टी ट्रेडिंग के इनकम खेने चुके नो बो एप्लीकेशन दिबो खेमायो आरो के नो तिनियो इन्वेस्ट के खना नो 10 15 20 years for नो रिटायरमेंट प्लान खेतो हांके नो बो एप्लीकेशन दियो इन्वेस्ट खेये नो फ्यूचर लाख लाख इनकम खेमायो इनके बो से ब्रोकरेज एप्लीकेशन हियो इनके फ्रेंड्स चों नांनो तो आं बो एप्लीकेशन दिं इन्वेस्ट खेया मानि फ्री ऑफ ब्रेके इनकम खेयनाय आबनो से सायक नारिनाय इनके फ्रेंड्स आं तो बो लॉगिन खेनाय लॉगिन के आं नांनो रॉ फुनाय के फ्रेंड्स आं बो आनि ऐप नि लिंक डिस्क्रिप्शन नो दिनाय डिस्क्रिप्शन दिनो नां थांगे डाउनलोड खेदि नां बो दिं थांगे डाउनलोड खेयां के नां आबो बोनस मा यांनाय इनकम मा यांनाय आरो बो ये नां आनि डिस्क्रिप्शन नि लिंक रियो मा आबो दिं थांगे डाउनलोड खेदि इनके डाउनलोड खेपे के बो एप्लीकेशन नां रजिस्ट्रेशन मा खेनाय नां नि डिटेल्स मा दिनाय नानी एड्रेस राव नेम राव इनके नानी डॉक्यूमेंट बाय जे पैन कार्ड बाय आरो के आधार कार्ड बाय जे डॉक्यूमेंट नांनि आरो डिटेल्स दमा अब सिम के मारिनाय इनके ट्रेक या गाव सानिम चो बो एप्लीकेशन नां यूज खेनिं के नानी मोबाइल नंबर बाय आधार कार्ड लिंक तोनि नानाय अब आधार कार्ड नंबर इके नानि के आरो ओटीपी फाइने आधार नि अब ओटीपी नो रिया से नां बदे केवाईसी मा खेनाय आरो के नंबो एप्लीकेशन नो यूज खेमाया इनके जे आधार कार्ड बाय लिंक तोने नां बनो यूज खेये इनकम स्टार्ट खेमायो के फ्रेंड चों बो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आंखना नांनो यगो सायक नारिनाय इनके नां रंगे तो हांके बो डायरेक्ट नो नां रजिस्ट्रेशन खेमायो इनके रंगे अमल महापुक्रोय जस्ट एप्लीकेशन ओपन खेये आरो जे प्रोसेस रियो मा आमनो फॉलो खेये स्नामियो नसे आरो प्रॉब्लम हांके नां आनो कमेंट बॉक्स कमेंट खेमायो आं यगो एक्स्ट्रा वीडियोस नामिये रिनाय इनके फ्रेंड्स चों तो के चों मेन सालेट मार्केट मा चोंबो एप्लीकेशन दियो इन्वेस्ट फनो खेया इनके आं इन्वेस्ट खेदिम फनो साया नां ट्रेडिंग रो खेनिन जुखे बा रंगे खेदि कोक्रोय आबले इनके आरबो आं तो फ्री ऑफ ब्रेक इनकम खेयने आबनो से नां नो साये खनारिनाय इनके फ्रेंड्स चों तो नायदि जं नां बो एप्लीकेशन नो केवाईसी रो खेपाये लॉगिन खेपाय हांके जं साइड बाय क्लिक खेदिरो साकाव के साकाव क्लिक खेगनि नि मुंगरो नुयोनाय मुंग नुयोमन यगो नां रो तलाव नाय नो माइखना 300 rupees get 300 rupees अब के रेफर एंड अर्न खेये के फ्रेंड्स बो लामानो आंनानो सायक नारिमो नानि YouTube 100 to 100 views फाय हांके आरो जे 100 to 100 views फायमन नसियो जो तले एप्लीकेशन लो डाउनलोड खिया इनके जे आरो नसियो 10 20
10-20% per day wa join khe ha aron singo mang noi mak thampono knuik thampono nini KYC complete ong hankeno sahani 1500 to 1000 le easy ke se income khemai ke ang to nang no abo breke saik na nang kinang bo refer and earn no click khedi refer and earn no click hankeno no ke haro link ri yone ke friends ong nedi ang ro knuik thambri no kheri mo tong ke boro ke brang KYC complete ong ha an bo ang brang thini mai pe ha ke tre ke noi tong khoro bo knui ro KYC ong ya ko an bo pending ong to ha ke bodin ke nong joto su nong nini link ni through download kheri mai ne asu no nong bodin ke income khemai ne inke brang no pono sadi bodin ke khedi inge ke chong YouTube channel dio boz application no promote kheye income khemai chini link ni dio download kheriya inke tawa angro beke pno inke share link nya tawna dirawa inke nong WhatsApp tha inke ki ha link mai nai ang ta click khenai ro click khe inke automatic no WhatsApp app so enai aro so hanke nong nini friend rono group ro WhatsApp group inke nini Instagram ni group tongke Instagram group inke ke WhatsApp Facebook bodi ke nini bangma group nong share kheye abo link ni dio download kheye brang KYC kheke nong phono 300 per person no maine inke ang taw example phno mambo ye ke ha share khenai ro ne di ang ro status o click khenai status o click khe inke ro ke ha link maine ne difference o botolaw nang nai no makna bobini link no copy kheye nong ro nini dol no share khemayo bowling no nong copy khela diskang abo link no copy khepe ke nong Facebook group training Instagram ro friend circle to hanke nomodi ke group share kheye download kheke nong income par dini sahani maha mangnoi join khepo se 300 by 300 ke 600 per day no income khemayo inke nini monthly okang sanai 600 onke 36 da 18000 10 to 15000 le easy ke se no per month income khemayo inke friends bono YouTube monetization khene na ya no body ke track bangma application to refer and earn no commission dinema ke body ke no application promote kheye ni channel dio download kheke inke je download khene rakhono brang phono profit brang phono body ke income khemayo are ni bo ye no YouTube channel monetization ung yapo body ke ni application promote kheye phono income khemayo ke friends ong bono no sani mona no YouTube channel monetize khiyapo no body ke income khemayo inke je fo YouTube channel monetize ung afo ung ni tong thoko groi arpo nong ta present no ni YouTube channel monetize ung yapo no body ke application promote kheye income khemayo inke friends ong bono sani nai mo nang bo application no use kheye nang ro trading ro post no mayo nang trading kheye income khin chuke inke ang bang mono trading khema to ro inke profit phono ha sa loss phono ha arfo ang nang ro invest kedin le saya nang khin chuke la bole khemayo yo go sno ye inke friends bono sani nayo nang bo application no download khede ani description no link tongo inke abo link ding click kheye nang download kheye ke nang bo bonus ma yang nai ani bo ye nang ani link ding thangye download khede inke bono nang no sani naimo je kuno problem hanke nang ani comment box o comment khepadi ang nan boy abono solution to yeri pene inke friends bono ang nang no sani chumo nung bodi ke YouTube channel monetize khemani income khemayo inke nang bo video breke ma tayo ha helpful ongnai hino ang ma cho ma inke je YouTubers income ma yang tonai role bodi ke khefo income khemai mon bo pandawa inke bono sani naimo tinin jorala asuno nang comment khenita podi ke channel ok tang to ke channel ko subscribe khenita podi bodi ke videos content ma mo pandawa ke jotono khaksa ha